Leta y'u Burundi ntiyiteguye gufungura imipaka n'u Rwanda mu gihe rwaba rutararekura abashatse guhirika ubutegetsi bw'u Burundi mu mwaka wa 2015. Ibyo byatangarijwe mu kiganiro abavugizi b'inzego nkuru z'igihugu bahaye abanyamakuru n'abanyagihugu ejo kwa gatanu. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akomeza iyi nkuru. Ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi ntibica hirya no hino mu kwemeza ko impinga ikiri ndende kugira ngo imipaka ico gihugu gisangije n'u Rwanda yugurugwe. Yamara umuvugizi w'umukuru w'igihugu arahumuriza ko ibiganiro bigeze kure. Evrene Butoyi afatira ku butumwa abakuru b'ivyo bihugu bibiri Evariste Ndayishimiye na Paul Kagame barungikiranye mwibanga, ubutumwa bwabashikirijwe n'intumwa zitandukanye zavuye mu Burundi no mu Rwanda mu mezi abiri aheze. Muri rusangi n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda, imigenderanire muzi ko yatosekaye kandi uno musi aho bigeze murabona ko abo bakuru b'ibihugu bibiri bariko barakora kugira ngo iyo migenderanire isubire kumera neza. Biragoye kumenya ikiri mwikete ryandikira abantu babiri cyane umukuru w'igihugu. Ibirimo rero sinobibabarira ko ari biza bishimangira ibijanye no kunagura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu byombi uko ari bibiri ku neza ya twese abarundi n'abanyarwanda. Ati mbega u Rwanda bamaze gutera intambwe bakugurura imbibe, ati Burundi bwo buriko bukora iki? Muvyibuke burya mu Rwanda buguruye imbibe bijanye naho ikiza coronavirus kigeze. Uno musi rero baruguruye uruhande rwo mu Rwanda, reka natwe turindire niyo bitera bija kuko nico twese twifuza, kandi bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo iyo migenderanire gitere ije imbere. Umuzi w'ivyo Uburundi busaba u Rwanda no gufata no kurungika abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ndetse barondegwa n'imitahe mpuzamakungu boba bari ku butaka bw'u Rwanda. Aha Perezida Paul Kagame aheruka kumenyesha ko bamwe muri abo mugenzi we Evariste Ndayishimiye arondera bakingiwe n'amategeko mpuzamakungu ya ONU kuko bahawe ubuhungiro co kimwe n'abandi bahunze intoreka zadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015, ari navyo vyatumye ivyo bihugu bibiri bidasubira gucana uwaka. Kuri iki umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye arafise ico akivuga ko hamati mu vyo Burundi busaba nibasanga bajya batembagaje ubutegetsi uno musi Burundi buri kubasaba u Rwanda basigaye bagengwa n'amategeko mpuzamakungu, reka ivyo tubirindire. Mugabo ico muzi coco murazi ko hariho abateye igihugu muri 2015 bari mu Rwanda, kandi ko igihugu cyacu Burundi kitanezerewe na gatoyi niyo nyifato. Hama ibijanye no kugara imbibe bifatiye ku migenderanire y'ibihugu byacu ko ari bibiri bariko barakora kugira ngo baze bugurure izo mbibe ku ruhande rw'u Burundi. Yamara yemeje ko ivyo bihugu bibiri vyifuza gusubira kunywana bikagenderanira bigasangira kabisi n'agahiye. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yari kumwe n'abagenzi we bavugira inzego nkuru za leta mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu mu ntara ya Rutana kuri uyu wa gatanu. Ikindi kibazo kitasigaye inyuma ni kiraje cishinga abanyagisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, aho ubushikiranganje bw'umutekano buheruka gufata ingingo yo kubuza amakinga, amapikipiki n'amatukutuku gutwara abantu n'ibintu hagati muri ico gisagara kuva mu ntango z'iyindwi. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Pierre Nkurikiye yasiguye ko ari mu ntumbero yo gukingira umutekano wo mwibarabara. Ivyo bintu vyose rero bihurira muri ajya amabarabara vyatumye mu mwaka uheze gusa hapfa abantu barenga 300 bivuye ku masanganya yategwa n'ivyo vyuma. Murumva rero yuko leta itari kubisabirako, itari kwemera yuko ku munsi hapfa umuntu agakomereka abarenga 10, muri abo haba harimwo nka 5 usanga bakomeretse kubya ataco bazopfa basubiye kwimarira. Ivyo bikama biba ku munsi hanyuma leta ngo iheze ibireke gutyo. Ico cyatumye rero haca hafatwa iyo ngingo, kandi iyo ngingo yafashwe yisunzwe amategeko.
aha umukuru w'igihugu ahamagarira abanyagihugu barenga ibihumbi 25 begwa n'iyo ngingo kudahirahira ngo baje mu migumuko biyamiriza iyo ngingo. Umuvugizi wiwe Evrene Butoyi yamenyesheje ko uwo avugira yamutumye kubahumuriza ababwira ko leta itabibagiye, yamara bobo agashavu karaniga. Twayakiriye nabi cyane no kwiba mbere twogenda kwiba mu bisanzwe. Umuntu agiye kubura agasabune, umuntu agiye kubura rasiyo. Iyi ngo twene tuyakiriye neza kubera ije iduhohotera. Tugiye kuga mu bana nk'inyoni mukavuga ngo hazoba imiduga gusa, nabo nyene ntibizokunda. Ba bantu bazobamara, bazobasokora miyo miduga babakamara yo kurya. Leta yiyemeje kuja iraremesha ibiganiro nk'ivyo aho abamenyesha makuru n'abanyagihugu babaza ibibazo nkoramutima kugira ngo bitoregwe inyishu. Isigura ko ari naho imenyera ikiraje cishinga Barundi, gutyo iyo myitwarariko igashigwa mu migambi y'iterambere. Ibiganiro nk'ivyo bibukwa amezi 3 aheze. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika. Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Mu Rwanda itsinda rigizwe na bamwe mu baregera indishyi mu rubanza rwa Paul Rusesabagina ejo bashyikirije inyandiko abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Iri tsinda ryarimo umunyamategeko umwe n'abagabo 3 bahagarariye abaregera indishyi basaga 90 batabashije kuboneka. Ryagejeje ubutumwa kuri ambasade y'Ababiligi ku cyicaro cy'uhagarariye ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse no ku cyicaro cy'ambasade y'Amerika mu Rwanda. Umunyamategeko Murangwa Faustin wari ubahagarariye yabwira Ijwi rya Amerika ibikubiye muri iyi nyandiko. Akaba ariyo mpamvu twagira ngo tubasange tubabwire yuko impamvu uyu munsi basaba yuko Rusesabagina yarekurwa cyangwa se yagira ibyo ahabwa nuko bahaye umwanya umuryango we bakawumva. Uyu munsi rero natwe icyo twasabaga nta kindi nuko twababwiraga ibyo batazi, kuko tuzi yuko impamvu zibavugisha ibyo byose nukutamenya ukuri ku byabaye cyangwa se nukwirengagiza ukuri. Uyu munsi rero tukaba twabegereye kugira ngo tubabwire ngo hari n'abantu bahemukiye n'iki gitero. Hari abantu ko mubibona amamodoka yabo yatwiswe, hari abantu biciwe ababyeyi, hari abantu biciwe abana, hari abantu uyu munsi imitungo yabo bari barakoreye yangijwe muri ibyo bitero by'iterabwoba. Iri tsinda rivuga ko muri ambasade y'Ababiligi ndetse n'uhagarariye ibihugu by'umuryango umwe bw'Uburayi bakiriye inyandiko zabo ndetse banumvikana ko bazakomeza kuganira kuri iki kibazo, mu gihe muri ambasade y'Amerika ho inyandiko bayisigiye abashinzwe umutekano kuko nta wundi mukozi wa ambasade wabakiriye. Murangwa uyoboye iri tsinda yumvikanishije ko ibyo ibi bihugu bisaba binyuranije n'amahame y'ubutabera buboneye. Hari abasaba ngo yaba ari umwere cyangwa se yaba ari umunyabyaha ngo arekurwe. Tukavuga ati rero ibi ngibi twebwe tubyumva, uretse ko ari ibintu bikomeretsa abahemukiwe n'ibyo bitero, ni n'ibintu bihabanye n'amahame y'ubutabera, kubera ko ibi byaha tuvuga uretse n'abareganwa na Rusesabagina we yarabyemereye, ndetse na bagenzi be banamushinja n'uruhare rwe, ndetse nibi bihugu bimwe muri ibi bihugu nk'igihugu cy'Ububirigi inzego zaho z'ubutabera zarafashije mu iperereza. Tukumva rero umuntu wese uhirahira avuga ngo arekurwe ngo kubw'impamvu ziri humanitarian ngo yo gukurikiranwa cyangwa se yo gukomeza gufungwa, tukumva ari ibintu uretse kuba bisonga abahemukiwe na kiriya gitero, ariko ni n'ibintu bihabanye n'amahame y'ubutabera. Biometre Murangwa Faustin avuga ntibiri kure n'ibivugwa na Bwana Nsengiyumva Vincent wahoze ari umuyobozi w'umurenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru. Nsengiyumva yumvikanishije ko ari we wabaye wa mbere wagabweho ibitero n'abarwanyi ba FRN baramurasa bamutwikira imodoka n'inzu hari mu mwaka wa 2018 nk'uko abitangaza. We yumva ibyo bihugu byirengagiza abahohotewe. Hari igihe kubyakira bigora, wumva umuntu uraho ari kuvuga ngo no modepite cyangwa umusenateri wo mu Amerika cyangwa mu Bubiligi, kumva ngo inteko zishinga amategeko zaho zateranye. Mu by'ukuri uyoberwa ikintu kirimo, ukayoberwa, nta muntu ubasha kubyakira cyangwa byumve. Nibura iyo baza kuba baranageza aha bakanagera naho ibitero byagabwi, bakaza bakamenya n'amakuru, tukabereka abapfuye, yaba ari ababyeyi yaba ari abana, natwe twese ngira ngo nibikomere byinshi turabifite bashobora no kubibona.
byakabaye bibafasha nibura bagashyira hagati bagatekereza. Ibyo bitubabaje wumva ngo bavuze ngo barifuza ko Rusesabagina arekurwa, ntabwo twebwe tubasha kubyakira, biraturenga. Iyi gahunda yo gushyikiriza ubutumwa abo bahagarara ibihugu byabo mu Rwanda bibaye mu gihe hasigaye iminsi 10 ngo urubanza rwa Rusesabagina na bagenzi be rusomwe mu bujurire. Rusesabagina yaraherutse gukatirwa igifungo cy'imyaka 25 ahamijwe ibyaha byo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Urukiko rukuru rwemeje ko Rusesabagina ahamwa n'ibyo byaha rushingiye ku itegeko nimero 68 akarongo 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano. Rusanga icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba byari guhanishwa igifungo cya burundu kuko byateje urupfu, ariko kuko ubwo yabazwaga mu iperereza Rusesabagina akemera ibyaha kandi ko ari ubwa mbere yarakurikiranywe mu nkiko rubimuhanisha igifungo cy'imyaka 25. Ubushinjacyaha bwajurira iki cyemezo gusaba ko urukiko rw'ubujurire bwazahanisha Rusesabagina igifungo cya burundu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Abanyekongo bagera ku bihumbi 13 bamaze guhungira muri Uganda bahunga intambara. Ingabo za Uganda zirwana n'umutwe wa ADF. Bonje nahonze hejuru w'ikibazo cyo kugira ngo vita byarakubise biba ngombwa yiko buri muntu yakwirukanka inzira ye. Umwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nakivale. Nayo makuru ni mukanya mugume ku radio yanyu. Abanyekongo bagera ku bihumbi 13 bamaze guhungira muri Uganda bahunga intambara. Ingabo za Uganda zirwana n'umutwe wa ADF. Uganda iravuga ko ikeneye imfashanyo yo kwita kuri izo mpunzi. Inkuru irambuye Iginashusi Bahiji. Impunzi zituruka mu gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo zirimo guhunga muri iki gihe ziraturuka mu rugendo rutandukanye two muri teritwari ya Beni iri mu ntara ya Ituri na Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru. Aho muri Benin naho hari igisirikare cya Uganda kirimo guhiga bukware abarwanyi b'umutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Uyu mutwe unashinjwa ibikorwa by'iterabwoba muri Kongo. Umuryango wita ku mpunzi uvuga ko impunzi z'abakongomani zimaze guhungira mu gihugu kuva aho uyu mwaka utangiriye zikabakaba mu 13. Zimwe muri izi mpunzi z'ururimi rw'igiswahili zirimo kwakirirwa mu nkambi ya Nakivale iri mu burengerazuba bwa Uganda zatangarijwe rya Amerika icyo zirimo guhunga no kuntu zakiriwe muri Uganda. Niko na miaka 25. Wazazi wangu wote mmoja ameisha kufa na mmoja wakambebaka kupori na hajaonekanaka na sijue nitamonaka wapi kwa gisi nisha kuwa hapa mwisho. Na niko mlemavu mkono sijue nitaishi namna gani. Unaona mambo ya Kongo ni vitu ya vita kila siku. Na pili, baba yangu mzazi wakaja wahuni wakamuua kwenye shamba. Baada ya pale sasa mimi wakaanza kunitafuta pia waniue sababu mimi ndio nilikuwa FCNA. Nikapata uongozi kwamba nielekee Uganda na hivi najikuta hapa Nakivale. Umuvugizi w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR muri Uganda Wendy Kasujya yatangarijwe rya Amerika tumwe mu duce ahizi impunzi ziza ziturutsemo. Bili, Bugando, Jipedi, Ruchuru, Boga, Goma, Gawa, Kamango, Kichunga, Kianama and Chaboy. Abamaze kugera mu nkambi baratubwira uko byifashe muri inkambi ya Nakivale aho barimo kwakirirwa. Mva muri Gisigari muri Norokivu. Bonje nahonze hejuru w'ikibazo cyo kugira ngo vita byarakubise biba ngombwa yiko buri muntu yakwirukanka inzira ye. No kugera hanga Nakivale nubwo tureba izuba rikora ariko mwagira neza mukadusayidira kugira ngo tubone ubuzima busanzwe. Nanjye nahunze kubw'intambara ababyeyi banje pe nta n'umwe uhari. Naje nirukanka ino nyine tumaze kwirukanka tuza tuhungire no mu gihugu cya Uganda twafashwe neza ariko izuba ngubu riri gukubita nabi. Sinzi ukuntu turabaho umuntu ari gutera n'ibigori bigahera mu butaka bigahira mu butaka. None rero
twebwe turi ahangaha ni amahoro gusa dukeneye. Bwana Douglas Asimwe umukuru w'ikigo cya leta gishinzwe impunzi avuga ko amikoro yo gufasha impunzi kuri ubu ari make mu miryango isanzwe izitaho bitewe n'ibibazo isi irimo nyuma y'icyorezo cya COVID-19. Yongeraho ko zimwe mu mpunzi zingira mu gihugu zihita zija kubana n'abavandimwe bazo bari hafi n'imipaka nko mu ntara ya bundi buryo, bityo akaba umubare wazo nyawo utaramenyekana neza. So the numbers would be higher. Some have possibly returned in. Ati umubare w'impunzi zituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihunga ubungubu ushobora kuba usumba umubare uzwi kuko hari benshi batiyereka ubutegetsi bagaturana n'abavandimwe babo hafi n'umupaka, kuko haba hano muri Uganda no muri Kongo yambukiranya imipaka, ndetse hari n'abasubira muri Kongo tutabimenye. Kuri ubu hakenewe imfashanyo mu buryo butandukanye kuko n'impunzi zari zisanzwe mu nkambi zitandukanye nazo ntabwo zikibona imfashanyo ikwiye. HCR ivuga ko inyinshi mu nkambi z'impunzi muri Uganda zimaze kuzura, baratekereza kuzashinga izindi nkambi nshya mu gihugu mu gihe umubare w'abahunga wakwiyongera. Amakuru atangazwa n'uwo muryango yerekana ko inkambi ya Nakivale ari nayo imwe mu nkambi nini cyane mu gihugu, icyumbi cy'impunzi zisaga 150 zituruka mu bihugu bigera ku 10. Umubare munini w'abacumbikiwe muri iyo nkambi ya Nakivale ni w'abaturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Abaturiye umupaka wa Cyanika uhuza u Rwanda na Uganda baravuga ko nubwo bashyiriweho umwihariko kwishyura amafaranga make yo kwipimisha icyorezo cya COVID-19 bikomeje kubagora kuyabona. Baravuga ko bikomeje kubabera imbogamizi ikomeye babuza kugenderana n'abaturanyi. Barasaba ko ayo mafaranga yavaho. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusha yashuye uwo mupaka ategura inkuru ikurikira. Buriya iriya borune imbere handitseho Rwanda, inyuma Uganda. Guhera kuri iyo borune biriya birayi mubona na biriya bishyimbo ni mu Bugande. Bwana Jean Pierre Nzabahimana ari mu mutwe w'inkeragutabara zo mu mudugudu wa Rwitongo mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda, ashinzwe gukumira ubucuruzi bw'amagendo n'abambuka imipaka y'ubusa mu binyuranije n'amategeko. Arereka Ijwi rya Amerika imbibe z'ibihugu by'u Rwanda na Uganda. Ni nyuma y'igihe giti imipaka ku bihugu byombi ifunguwe, aho duhagaze ku gice cy'u Rwanda ni nko muri metero 200 ugahita ugera ku butaka bwa Uganda. Utamenyereye muri aka gace ushobora kwisanga wavogereye ubusugire bw'ikindi gihugu kubera imiterere yaho. Mu bihe byo hambere abaturage ku bihugu byombi bamye basangira kabisi n'agahiye, kandi na n'ubu biragoye kubica kubw'amasano bafitanye. Kuri ubu imipaka yafunguwe, ushaka kugenderanira n'umuvandimwe biramusaba guca ku mupaka wa Cyanika mu buryo bwemewe. Inzira igoye abaturage binatse bakwishyura amafaranga 5,000 yo kwipimisha icyorezo cya COVID-19. Utereye amaso hakurya Kisoro muri Uganda haboneka umudugudu abanyarwanda bita Mugeto. Bwana Silas Wihoreye ni umukuru w'umudugudu wa Rwitongo mu murenge wa Kagogo. Igisekuru cye kiri Mugeto. Ndi umunyarwanda kuko mfite ubwene gihugu bw'u Rwanda nawe kawa wagande kuko mfite ubwene gihugu bw'Uganda. Aba bene wacu hano hepfo barenze n'igihumbi, ni benshi cyane kuko igisekuru cyacu ntukiri. Mu gukumira abaturage bambuka mu buryo butemewe n'amategeko basurana n'abavandimwe babo, hari aho bisaba babishinzwe gushyira mu gaciro. Inkeragutabara Nzabahimana, hari ibyo umuntu abona akagereranya akaba yabyihorera, abona nta kintu kimwe cyahungabanya umutekano, ukaba ushobora kubareka bagasuhuza abavandimwe babo ko hano ni imiryango imwe. Mbere yo gufunga imipaka ihuza u Rwanda na Uganda, abaturage ku bihugu byombi bajyaga basabana zimwe muri za serivisi. Ukuyeho ibikorwa by'ubucuruzi, abanyarwanda bajyaga bivuriza Uganda, bakiga Uganda n'ibindi. Kuri ubu kugera mu duce twegereye imipaka hubatswe amashuri n'amavuriro atanga ubuvuzi bw'ibanze. Mu gihe imipaka yari yarafunzwe, abaturiye umupaka wa Cyanika bakavuga ko hari bimwe bahombye hagati yabo n'abaturanyi. Twahahiragayo tukagurirayo imyenda, tukaja kwenda y'ubuhunga, tukaja gutera y'ibibini igihe cyane here, tukaja kugabanerayo. Twaje gatugakura nka bwa matera kubera kubona kujya mu kidahona ngo umuntu kubona ari kure, nitwinshi twakeneragayo. Tuvuye mu nzira y'ubusaba abaturage b'ibihugu byombi bakunze gukoresha mu migenderanire, twakomereje ku mupaka wa Cyanika. Umwihariko ku batuye mu turere twa Burera na Musanze bishyura amafaranga 5,000 ku kizamini kizwi nka rapid test, mu gihe abandi bibasaba 30,000 ku kizamini cya PCR. Ariko nabwo bikomeza kumvikana ko bahaturiye bakibogoza.
nta rujya n'uruza ruhagaragara. Uyu musore ati bo Uganda batubwira ko bafunguye ariko burya basa nk'abatubeshye. Hamvu batubeshye ubu tuvugana urajya Uganda bakaguca 5,000 by'amanyarwanda. Ubu ntabwo nakubwira ngo wajya Uganda wisanzuye burya harafunze. Mu gihe twamaze ku mupaka wa Cyanika dutegereje ko twabona abanyarwanda n'abanya-Uganda bagenderanira, twabashije kubona umusaza umwe w'umunyarwanda watweretse n'ibihamya ko avuye gusura abaturanyi. Ubuse yatanze 5,000 yo kwipimisha byagenze. Twaratanze ngaka ko tuyatangiraho. Warugiye mu biki se? Byose. Jewe mfiteyo abavandimwe mwashiranye urukumbuzi nta kibazo ye. Aha ku mupaka wa Cyanika wafunzwe ku ruhande rw'u Rwanda hari hamaze kuzura isoko rya kijyambere ryashoboraga kuba inyungu ku mpande zombi. Tuhagera twahasanze abagore 2 bacuruza ibirayi bigaragara ko bigunze, ubuzima bemeza ko bamazemo imyaka 3. Isoko nitwe twirirwamo twenyine nta bantu bariza, yari benshi babari 5 cyangwa 6. Nukwanga kwirirwa mu rugo nkaza nkicara muno ngo niba ndabona umuntu uraguraho n'ikiro. Nta muntu mpamazemo hafi imyaka 3. Iyo babajije icyakorwa bose bahuriza ku busabe bwo gukuraho amafaranga y'ikiguzi cy'ibipimo bya COVID-19. Reka mudukore buvugizi bira 5 bakabikuraho twajya dutambuka nyine ukahanyura nkuko byari bisanzwe mbere. Ku ruhande rw'ubutegetsi bw'u Rwanda bwemeza ko ibipimo ari ngombwa, gusa bukavuga ko ku gipimo cya PCR bikorwa ku ruhande rw'umuturanyi Uganda. Mvugana na bwana Abel Bizimana utegeka akarere ka Kisoro muri Uganda, yansobanuriye ko ku ruhande rwa Uganda ibintu bidakomeye, kubwo uyu mutegetsi ibipimo byose byavaho. Ku ruhande rwa Uganda ndabona ntabwo babikurikirana cyane, kandi bimwe banabikurikirana. Ndasaba ibihugu byombi mu bishyiraho gahunda after all turi mu protocol imwe ya East Africa, so aho kuganira ntabwo habuze. Ntabwo nshaka ngo abantu bavuga ngo bateye kubapima ko ndi muganga ni specialist muri santé publique, icyo kwipima ndakizi ko ari ngombwa, ariko kubavanaho amashiringi iyo polisi rwose ni imbogamizi ku bucuruzi. Njye nk'umuyobozi nkomeza kubivuga ku platforms zombi ashoboye kugeraho, ariko nyine na n'ubu ngubu namwe ngo murimo kudufasha gutuma ikibazo kigera kuri ba nyiracyo. Bagira ubusa ijwi rya Amerika icyanika ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Mu ngendo urwego rw'umuvunyi w'u Rwanda rukorera mu turere tw'igihugu rugamije kureba ibibazo by'akarengane byugarije abaturage. Kuri uyu wa 4 abarugize bari mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge i Kigali. Abaturage bagaragarije umuvunyi mukuru Madame Nirere Madeleine n'abamuherekeje ko ubukene buza kwisonga mu bibabangamiye. Abaturage barasaba kugobokwa. i Kigali Asumta Kaboyi. Urwego rw'umuvunyi rumaze amezi agera kuri 3 rukora ubukangurambaga bwo kurwanya akarengane no kumva ibibazo by'abaturage. Umuvunyi mukuru Nirere Madeleine yari mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda mu mujyi wa Kigali. Ibibazo abaturage bagaragaje akenshi bishingiye ku bukene bwo kubura amacumbi ndetse n'amakimbirane akomoka ku butaka. Uyu nguyu we ni umurwayi cyane, aranancika aragenda nkamubura kugira ngo njya gushakisha amafaranga. Barambwira ngo mufungirane sinzongere kumugendana, mujyana Indera bakamwana bazajya bamufashiriza imiti mu rugo. Ubwo naba nje nakugira nshakisha iyo tike Indera cyangwa n'icyo yarya kuko anywa imiti myinshi, bakambwira njye mufungirana. Nkamufungirana kandi yitura hasi aragwa, nkasanga ibirahure byamukase, nkasanga hasi yagwiriye ibintu, amaso yatukuye, nkaba ntagira naho mba. Afunguye asanga ishyamba rye bararigurishije, ryagurishijwe n'umuhungu murumuna we, yari yarafunzwe kuva muri 1998. Bimwe mu byabajijwe abayobozi bagenda babiha icyerekezo, bimwe bigasubizwa ku kanya, ibindi bigasabirwa gutegereza. Aha umuyobozi w'inzego z'ibanze yihanganishaga umuturage udafite icumbi, abumvira ko biri mu nzira zo gukemuka. Uyu mwaka ku rutonde rw'amazu azubakirwa mu baturage b'umurenge wa Nyamirambo dufite abaturage 2. Igihari nuko ari ukwihangana no gutegereza mu ngengo y'imari, uko 2 bazaba bavuyemo, ubwo nawe icyo gihe uzaba hari undi utahiwe. Igihari rero nuko niyo gahunda ihari, ubwo rutonde rurahari kandi nkeka ko nawe uriho. Hari ibindi bibazo biba bifite umwihariko bisaba ba nyirabyo kwihangana kuko ibisubizo bitangwa n'inzego zinyuranye. Mu mujyi wa Kigali hagaragaye umwihariko w'abatabasha kumenya inkomoko yabo, bityo ntibagire ibibaranga. Ababyeyi ngira nabuze aho navukiye, bamenya ahantu nabaga ngo baze babyemeze banciye mirangamirere bamirangamuntu. Nagiyeyo nsanga ngo bagiye hanze babaga mu Biryogo, narababuze. Ubwo rero nanjye nabuze uko mbigenza, mfite umwana ntabwo yanditse, nanjye ntarangamuntu mfite,
kandi akeneye mituweli nanjye nta mituweli ngira mbona akazi nkabura uko nkakora kubera nta rangamuntu. Umuvunyi mukuru Nirere Madeleine yasobanuye bimwe mu bibazo basanganye abaturage ahereye ku ngendo we n'abakozi ayobora bamazemo iminsi. Ikindi tubona nuko ari ibibazo bijyanye n'ubutaka, hakaba ikibazo cy'izungura. Hari abana benshi kandi umutungo ari mutoya. Babonye yuko hari abantu bari mu cyiciro cy'ubukene cyane bituruke kuri icyo kibazo cyabaye. Ugasanga bafite abagore batatu, bafite abana barenga 10 na bangahe 10 barenga 10 kandi nta bushobozi afite. Usanga hari imanza nyinshi abantu bagiye baburana mu miryango. Hari n'ibyo twakiraga ugasanga umubyeyi aburanye n'umwana we, abavandimwe baburanye bapfa izungura. Cyambere nuko abantu bagomba guharanira kwigira. Nirere Madeleine uyobora urwego rw'umuvunyi mu Rwanda avuga ko umwaka washize muri raporo urwego ayobora rwashyikirije inteko ishinga amategeko, urwego rw'umuvunyi rwakemuye ibibazo by'abaturage ku gipimo cya 87%. Gusa kuri Bwaniri Defonse niyo mugabo umuyobozi w'ishyirahamwe ryita ku mibereho y'abamateka avuga ko basigajwe inyuma, wagaragaza ko izi mvugo ari iza politike kuko ibibazo byabo bimaze igihe bidakemuka. Birangaje politike n'umirwa politike ukurikije igihe twahereye tuvuga ibibazo ndetse ukurikije n'icyegeranyo abasenateri bakoze, ibyo tuvuga iby'ubukene kuba abantu bamburwa ubutaka, ibyo byose nibyo abasenateri bagiye bagaragaza. Ariko nk'imiryango ikorera cyangwa ihagarariye aba bantu, igice cy'abanyarwanda kigaragara ko cyasigaye inyuma, duheruka batubaza abo basenateri muri icyo cyegeranyo barimo gukora, ariko ibyakurikiyeho ubu twebwe tubifata nka raporo yashyizwe mu kabati. Rwose ntabwo natinya kubivuga, bireba abandi, twebwe ntibitureba. Ni nayo mpamvu kugeza isaha n'umunota turacyasaba umwihariko wacu kugira ngo ikibazo cyacu kitavangwa n'icy'abandi, kuko iyo bibaye iyo kivanzwe n'icy'abandi twebwe tuburizwamo, bityo ku bandi batishoboye twebwe tukaburizwamo. Nubwo abaturage bashyiriweho inzego zibegereye zishinzwe gukemura ibibazo byabo, haracyagaragara imirongo miremire y'ibibazo abaturage bageza ku bayobozi bakuru iyo babasuye. Depite Christine Mukabunani agasobanura ko abaturage batizera ubuyobozi bw'inzego z'ibanze babana nabwo. Ariko ikindi kibazo nge mbona kirimo, abaturage ntabwo bizera ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, kuko ushobora kwakira umurongo w'abantu 50 bakubaza ibibazo byose ugasanga biri kwa gitifu, biri ku karere, barimo barabikoraho. Izi ngendo urwego rw'umuvunyi rumazemo iminsi zihuriranye nuko abadepite nabo ubu bari hirya no hino mu baturage aho bagiye kumva ibibazo byabo. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro Iwanyu mu Ntara, reka mbifurize kugubwa neza. Mu kanya n'icya kiganiro cy'umuziki ntimujye kure. Amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yegeranijwe na Nadia Taha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.